Dobar dan, moje ime je Nenad Nikolić, profesor istorije po struci. Tema koju obrađujemo u ovom videu je seoba Slovena na Balkansko poluostrvo. Počet ćemo od same prapostojbine koja se nalazila između Karpata, Dnjepra na jugu i Baltičkog mora na severu. Uzroci seobe su bili, naime, zbog loše obrade zemljišta, odnosno tadašnje tehnologije koju su stari Sloveni koristili, vrlo niski prinosi. Naravno, niske prinose je pratilo i osetno povećanje stanovništva, što je za posledicu imalo seobu. Sloveni su se selili u 3 pravca, na istok, zapad i jug, ali ovog puta nas zanima samo seoba južnih Slovena. Oni su došli početkom 6. veka, još u doba cara Justina. Imamo podatke da je dolazilo do postepene seobe, odnosno prelaska granica, ali da kažem osetniji, prelazak se dogodio za vreme cara Justinijana I. On je naime, zbog velike seobe Slovena koja je bila prilično brojna, počeo da gradi brojna utvrđenja. Međutim, ta utvrđenja nisu bila branjiva, odnosno nije bilo dovoljno vojske, zato što je sam Justinijan I, koji inače vlada od 527. do 565. godine, vodio tada odbranu, odnosno restauraciju nekadašnjih granica Rimskog carstva. Tako da su Sloveni vrlo lako prelazili tadašnje granice istočnog Rimskog carstva ili Vizantije i upadali radi pljačke, ali su se naravno nakon pljačke vraćali na levu obalu Dunava. Stizali su do zidina Drača, Soluna, čak su stizali do Peloponeza, što je bio veliki uspeh za njih. Kasnije su naravno uz pomoć Avara odradili, da kažem, jednu veliku opsadu Carigrada 626. godine u vreme cara Iraklija, koji je inače vladao 610. do 641. Opsada je bila neuspešna, Vizantinci su se odbranili, avarski kaganat je bio tada potpuno slomljen, odnosno ne baš potpuno, ali to je bio početak kraja, a što se tiče Slovena, oni su se u doba Iraklija trajno naselili na prostore Balkana.